Ba bidi motle ke nako ya senwelo sa tumelo ha re suthele ntate moruti Serei Mafojane me ntate moruti Serei Mafojane ka jeno o bala buka ya Jeremia kgaolo ke ya 28 temana ke ya bosupa o fitlela temaneng ya borobedi ntate moruti sebaka ke sa hao. Momamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senwelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya moprofeta Jeremia kgaolo ke ya 28 me re bala ho tloha temaneng ya bosupa ho ya fella ho ya borobedi me yona ka thuso ya Modimo ha re fumane e baleya ka tsela ke ena fela o mamele lentswe lena le ko bolellang lona ditsebeng tsa hao le ditsebeng tsa setjhaba kaofela ba profeta ba bile teng pele ho nna le pele ho wena mehleng ya kgale ba nnile ba profeta bakeng sa mafatshe a mangata le sa mebuso e meholo hore ntwa le tlala le lefu la sewa di tla ba teng lena ke lentswe la Modimo a Modimo wa khotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kriste morena wa rona amen momamedi ya ratehang ha re thakgola kgwedi ya Phato e leng kgwedi ya basadi ebile hape e le kgwedi e thakgolang selemo sa Basotho ntumelleng mo re badileng teng re kopane le moprofeta Jeremia mora Hilkia a tsekisana le Hanani moprofeta wa bohata e leng mora Sorobabele lentswe lena ke lentswe la Seheberu la Hanania le bolelang Modimo o mohau hore ko hopotse momamedi ya ratehang hore Hanania e ne le mang ebile e mong wa metswalle ya Daniele ya ileng a fuwa lebitso la hore ke Shadraka mane kgolehong Babilona e re kopana le yena a tsekisana le moprofeta Jeremia a kgelosa setjhaba ka se profeto sa hae ke nakong ena eo Jeremia a fetolang moprofeta pontsheng ya baprista le pontsheng ya setjhaba kaofela se imeng ka hara ntlo ya Jehova o profeta jwale kapa o mmolella ka lentswe la hore tsohle tsa di profetileng bakeng sa setjhaba sa Modimo se kgolehong Babilona ha se tsona o re ho yena mamela lentswe lena le ko bolellang lona ditsebeng tsa hao di ditsebeng tsa setjhaba ho kila fihla ba profeta pele ho nna le wena ba ikhakantse ba bang ba bona e se ba profeta ba nnete jwale ka wena o se mo profeta wa nnete ba le bana ba profeta bakeng sa setjhaba le mafatshe a mangata le mebuso e moholo hore ntwa le tlala le lefu la sewa di tla ba teng empa ka ba jwalo le wena nakong ena yo profetelang setjhaba sa Modimo o se profetela tsa bohata
tsa hore kgale Modimo a tswile ho wena, kgale Modimo a o tlohelletse ha setjhaba se o tadima se nka hore o ntso tsamaya le Modimo, empa kgale Modimo a tswile ho wena. E momamedi a ratehang, tshebeletso ena e kopana le nna le wena, ho tletse baprofeta ba bohata ka hare ho lefatshe. Ba bang ba baprofeta bana ke ba thetsang le ho kgelosa setjhaba sa Modimo, empa Modimo kgale a tswile ho bona. Ba bang ba bona ke ba ipitsang ka lebitso la Jehova, empa kgale Modimo a ba tlohelletse. Ngwana weso, tadima ho teng ba Modimo, ho teng ba seng ba Modimo. Ba Modimo wa ba utlwa le ba seng ba Modimo wa ba utlwa. Tshebeletso ena e kopana le nna le wena hore ho wena o lemohe, o seke wa kgelosa, hobane ba Modimo ba tshwauwe, ba Modimo ba iponahatsa. Mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le rato kopano le matla matshiso a mo hallang di be le wena ka Kriste morena wa rona. Amen.